Koriki o whatapia fia to mafi tau lono tonga. Whatapoki he potop tapuni mo e whareloto Maria tupu Imakulata siasi katolika lo mai mawhanga. Pea ko koriki hu whanga te ngai tala whatap ko toa be ko whahoko i e whanua mo e lotu. Ai tā mo ki whahoka to e whamawhola whahanga tonu ko e ni. I he pongpongi tōna kieni. A koe aho ua fulu mawhitu ia. O e pereri ta ua whiwa whau tau whanonga ia. Koe whamawhola whahanga tonu ko e ni ko whahongo atu. Te me he wharelotu Maria tupu Imakulata. I mawhanga eni. Pea koe taha ene ngahi o wau mamafa. Pea moe o wau top tapu e siasi katolika Roma. Ka koe teu no e misa. Teu no e misa ia kono whakakahakato eni. Pea koe aho eni uhoko ai. Ai tau te au nimango fulu mahiwa. Tau te au nimango fulu mahiwa. Ai ako anga moe korisi apo ou. Koe ngahi proklama anga maheni o aho. Ai aku whahoko ai misa i he pongpongi nia. Pia hangi ko ia koe whakahoko e o wau mamafa koe ni. I he pongpongi ni. Ai whakahoko pe he taki o e siasi. Pia kai ngatai tokoni kai nau tolko tau pe kau pātere ku nau kau whataha. I he o wau mamafa pongpongi ni. Ai au kai whakangahi o wau i he o wau mamafa o misa. Ai au kia ia e litusia o wholofola. Koe litusia o wholofola koe konga ulaki ia o e polokalama mo e o wau wha ki koe ni. Pea hoko atu rewa ki he litusia o e eukarisia koe tari ki ia. Pea o kia ia e makahifu ki he au au pia mapolokalama o pongpongi ni. Ai ako e wholofola uloaki e lau ia pe mi he kau wako tutuko me inu sila whaonga tu ia e peta tausinga. Koe same o e pongpongi ni mo same o e whawhetai e lau ia Angelica Loresia me ai ko e tota ko ni fo mono ia I he ako anga lorotonga ko e toka teo e ngongo lelei ai e whaoka te ai Ivy siare ai ko e toa ko ni tautahiwa ono ke tautahiwa fitu ua ai ko na kulame ke ane nai I he konga uluaki o e ua umisa ko e litusia o e wholofola. E whakahoka he eki kātinaria ako naki. Pea mei he wholofola. Alawa lele I pe ia. Ukenia e kore hūwhaki. Ia pe mei Australia. Mei wawao. Pea mo hihifo. Pea paugahanga umuri. Te nau kau mai. E o atu rewa ai ngahi kore hūwhaki koe ni. Ke nau kau hono whakaongo mai. Pe ko hono lau. Ai ako e kore hūwhaki ko ni koe tō taha mei Kauai, taha mei Australia, mei he lolo hala mei wawauia. Pe whoki ki pea mohi hifo. Hangi koe na ki ulawe ki ane nai, o ku whaata eni, ki a kau whulau mei muri, e te nau kau I he kore hūwhaki. Hoko ati ke tō ngahi mea whei lau. Aia koe konga hono wā ia, koe litusia e eukarisia, pe koe tari eiki. Pe ka lawa rewa ngahi o wau mamafa ko ia o e misa. Ia ngahi whatongia lahi e whahoko pe ia e ako lolotonga. Aia kia ia e whai whi pe pe ki ka wifi o e korisi.
pia mo e whanau ako lordonga una whahoko ai tataki ngahi yoa u hiva o e pongpongi ni ia e amanaki e hoto tono ai hongo fuluku whahoko ato ai e polokalama mahu inga ko e ni ko e whamafola whangatonu fuko e ni me he wharelotu maria tupu i makulata ka koe malanga i ni pe mai oa umisa ni o e whamanatu o e hokosia e he korisia po au hano ta o te au ni mango fulu mahiwa tau te au ni mango fulu mahiwa pe koe ngahi historia pe ngahi halafononga mai a ako anga ia pe hano historia ko tohi pe ko hikia i he historia o e siasi ko ta fa ngahi fatongia lotu ko no faka ilo pe ke o ua ai ako anga pe mo e lotu e ko ta fa kai ko ye ke ngahi fo mai e halafononga i he pulanga pe mo fonua na taria lotu pe fa haki ai pe mo ako ai ako ngahi kolo ko ia ko foto ai ha lotu pia ukai pia mono ako anga pia toto te fito ni ke ngahi lotu fa kristiani ai ko nau hake mai ko tau ki pure angani pia ko fa kau kau ai ngahi kau taki lotu pia pe ki nau tolu ai ngau kau tak fa lau mari ke ngahi funga vaka o ngahi siasi ai ko nau foto e nau ngahi lotu melanga mona ngahi apsiasi i he ngahi kolo malama ke foto o ngahi ako anga pia ia tui ko e faamu ko ia ai siasi tena o fepopo wa ke pa mo ngahi ako anga i he ngahi funga maka foki ai ko mata pa me ngahi ako toka mua funonga mai ai ki ngahi lautohi mo ako loto ko ni ko wa o ni ke ngahi korisi pepe fo ke ngahi ako anga to ma ulungangi i he high school pe ko ngahi ako anga korisi e ko we ngahi te siare pe ke ngahi pe ako university na to lu ngahi ako anga to ma ulungangi i ngahi korisi kage tau fa fita pe ke o tua ene o mai ngahi ilo pe mo mama lotu pe haki mai me ngahi fa kau ke foto wa ngahi ako anga toko nia ke ngahi ngahi fa hoko kaya ke loto fale lotu maria tupu makla ta ku mari mai ngahi ako anga fa katolika kaya aku mahino pe ngahi talanoa pe ke ngahi o wa we ka to nga talono fa ko mai weekend tau funonga mai mo ngahi talanoa meli i he Saint Mary pe ko koris ko na ko sa mele pe na ma va pe fokia pe me he Saint John pe ko sa sion ne ya ka i he ngahi tau mai ki muini hange ko yo ke ngahi historia ya ko na tau fanongoa na malava o fataha ia ya ngo apia koni ke hoko pe ko ya ko anga ia eta ai ko tau vakai ki ai pia ko korisia ko up for all pia he ni pe ko ia ka o folau mai me to prianga i he ngai fonua ka ngapi to prianga mama watu pe fo ke ngai automotu i tonga tapuni i he ka tonga fia me ka tonga la ko ni ko tau fanunga ko fa malo la ki he ho ki koristutuku na tolko tapi me he komiti ai ho koristutuku korisia fo pe ke ting na tolu he ma tu tau fa na tolu na toka ngakina ngahi fotongi fkako ki he ako ngani pe foki ki he fwaka o tu na fa mari mai ke le tio al fitu po ni ma fm
I he huafa e tamai bea mai alo, mo e lau maari e maari oni. A wange ke a fio e bea te ki moutolu ai eiki. Lau maari a ho eiki, a matapure. A whakaawa tua e taritari maa whanani, I kau ahi ko toa pē, ka mai kau pure ako, kau whai ako. Ka moe kau ako e koris lolotonga, koris ko apu ou. Ia ke toi ope atu ke ngahi waaf, whekau kau aki, o eki koris tutuku. Mo tolo kulama mai, whailot whae piko pō, maria tūpui makulata, Unau tolo, unau mea mai pe, he ope, o tau whakataha pe I lau maari. Lau maari e kau pātere, kau tīkoni, tain tāpo ou. Whai ai e taritari ki moutolo no kotoa pe ki he te pire e ki, ia kore ke tau whai e ritu sia misa, o e tau whai e tāpo ko maria, he ne tōtonu e ahoni, e aho tokonaki. Tara tu whakaholo pe si mei mua. Ki tuku make, e tokonaki kotoa pe, o ka whainga maari e kātoanga I whakapapa. E tau whahiki hiki, e tau whae, a Maria tūpui mākulata. Manaki e tau kātoanga, tau tāri koe anga hala pe ki tau tōlu, e waiwai. E tau tāpa ke alo ofa, e tau tamai whakahewa ni. Moene me si kai tau e tau kau, ke misteri topu tapu o e misa. O vete ki o tua mafi, I mo tolu whakainga, o ngahara pito I o kuloto, o hongoto, e me ngā aue. O māpu e utai whai ai whatungi, ane to tonu ke whai, I o ko ngahara. E kuanga kovi, Arbe anga kovi, Ia ko kore ki o Santa Maria, ke tāpo ai pe, Angelo, ka o Santa pe, mo tolu whakainga, mo whia we ki ko tātoa, ka tawange, ke hi whamai alo whai o tua mafi, whamure more tau ngahi anga halaka ni tataki tau tolu, ke mo ui o kutai ngata.
ke tau loto. O tua o e whaimana wa ofo. Ke tuku mai mua ke te ki mau tolu ha mālohi. Tauange mo ki mau tolu koeni ku mau whakalangi langi ai whae ai o tua. Ke mau mamahe me mau ngahi anga motu a, he maki anga hala. Pe mo mau ikuna i o mau ngahi vai whakai tangata. Tu unga i e tokoni mai o ene hufaki. Maria tupu Immaculata. Mau hufia e mau koreni a Jesu Kristo, ko alo, ka ko mau eiki ai kune afio, mo pure whakataha mo koe mai lau maari e mā oni. Pea kei o tua i pe taha o ta engata, pea ta engata. Koe wholofola, o to oia me tohi ngāue ai kau apostolo, wahe hono taha tolu. Piha e ena hu atu, na ana kore ke toi malanga aki, a ngahi mea ko ia ke a teki nau tolu i sāpate kahau. Piha ihe tutuku ai lotu, na e tokolahi o e kakai siu, mo e kakai kua ului ki e nau lotu, na nau mui ki a Paula mo paani pasa. Pea koki na ua, na ana whai e na lau ki a teki nau tolu, o i ki nau tolu, ke nau nofo mau i he ofa ai o tua. Pea ihe sāpate na e hoko, na e whakataha ai kolo, o mei ko hono kotoa, ke whanongo ki he wholofola ai eiki. Pea ihe mamata ai kau siu ki he ngahi futoko lahi, na e vevele e nau meheka. Pea na nau whakaikai ai ngahi whakamatala a Paula o nau lea kovi. Pea lea mālohi ai a Paula mo paane pasa o na pehe. Na e pau ke motu atala ai wholofola ai o tua ki a teki nau tolu. Ka ie ilonga kua mou whakatale ia, pea mou whakamooni ai a ki mou tolu ki ho mou ta e tau, mo i mo ui ta e ngata. Wakai, ko ema toki hiki eni ki he sentai le. Hene pehe ho mau tutu uni e eiki, kua whakotuu koe koe maama o sentai le. Ke hoko koe mo ui anga o au ki he ngata anga o maama ni. Pea i he whanongo ki ai a sentai le na nau whiawhia. Na nau whakahiki ai wholofola a eiki. Pea ilonga a ki nau tolu na e tutu uni ki he mo ui ta ngata na nau tui. Pea na e awe ai wholofola a eiki ki he whonua kotoa. Ka kaoi e he kau siu ai kau whewhine eiki ko tafoki ki he nau lotu. Pea moe hou eiki oi kolo. Pea na nau whakalanga ha whakatanga ki a Paula mo paane pasa. O nau kapusi ki naua mi ho nau feitu u. Peana tutu i a e fu me hona wae, koe whakailonga ki a teki nau tolu, o nao ki aiko niume. Pea koe mea ki he kauako, na e whakawhonu ki nau tolu aki ai whiewhia, mo lau maarie ma oni. Koe wholofola tonuia a eiki. Same whetale aki, same te au hongofulu manima. Kia
Koe toka teo, ai o ngonga lelei. Ka pau te mō maunga nofo, wai pē ki he eku lea, ko eku kaua ko mo oni ki mō tōru. Pea te mō toki ilo e mo oni, ko e wholofola ia e ki. Fiedek mo tolo ai eiki. Koe kongan mei hangong lei tapu tapu yana tohi siane. Sione wahe hongo fulu mawha. Kane mō ilo i lerei au, nā mō ilo i lerei mo i tamai. Ka e kamatani pe ho mō ilo i lerei ia, pea moho o mō mātā tonu ia. Pea peheange Filipe, eiki, whakaha mai e tamai ke te mautolu, ka mau fie maari. Te pehange se su, taluini Filipe, e tau nofo me ane whē, mo e te ekiai pē ke ilo i e koe au. Koho o sio kia te au, koho o sio ia ki he tamai. Koe hārewa, ho toi kore koini, ke whakahātu e tamai. Oku i kai koa te ke tui, oku mataha mo e tamai, pe aku taha e tamai mo au. Koe mea au ko whakamatala atu, oku i kai koha mea a aku pēia. Ka koe mea tonu a e tamai, aia oku ne whakahoko e ne ngā we ia te au. Tui mai ki he eku talatu, oku mataha mo e tamai, pe aku taha e tamai mo au. Peka i kai rewa ke mō lawa o tui ki ai. Pea mō tui mai a, koe uhi koe ngahi mea o ku whai. Koe mō niena o kou talatu, ka tui hataha ki a te au, tene whai e ngahi mea o kou whai. Io, koe toko taha koe ia, tene whai e mea lalahi ange i a te au, koe uhi, koe ku whoki ke tamai. Pea koe hae mea te mou kore mai ke uwhai ia e au koe uhi, ke lang ia e tamai i he whoha. Koe haha mea te mou kore mai ke uwhai, pe te uwhai ia mā mōtoro. Koe angangole rei tonu ia o e eiki.
Loto ke kamata ki akonaki pong koeni. Wafoke to kanga ki he visone ai sinoti koia i tau ko mari watu na whamamafa ki he mawinga ako katolika tau tayo sisiotonga mo niwe kau kia ngai whakafofonga o tau tai sisi ono mawinga i sinoti ki he siasi ko whainga maari e whakafo ou toi wakaia e ngahi whakatutu ngau i ene whelawe i pe moe te whito tonu o misiona i siasi i mamani ka i e ta whakio i a kō ka kofio mai pe a visone ko ia a e ako katolika i pe whakaamu ki hono hoko atu ono whamamawhaige tohi a ngahi papa a ngahi fuka fusia i api ako kotoa pe ko i wik tau whaanga mahi ni aki pe mata lelei whakarea visone mohano misiona pe tu koe pe a tauhi ke kau he a kaiwe siasi a mawinga hono tauhi ako whakarea ine visone whanau o ako lolotonga ka maho i Kristo tōku e mahawinga ko ia visone o whainga maari e ke whānu whakaukaua to e wakaia pe kei nofo i he te whito ko e whakaofi ke te whito taha o ha visone pe ka misiona i siasi ke tau ke toko taha ha ana misiona ka koe alo e o toa na finangalo ne tamai me tau mama o ke hifo ka kano o tangata hoko ai e folofola mana wa mo i ko ia ke whainasi aki ke whaafea i tau tolo ha tangata ke whakakakato e visone ka osiang e tau taimi he mamani ko e ni ka nofo hiri pe nofo maari pe akune osto o mai pe ngahi nau ke ngai tāpuaki ono ngahi mea whakaafo ofa ko haki huelo pe ia ki he kano kato o e whakaafo ofa ai utaui ko he wani kai mawinga i visone ko uhi utaui mamani whakarea ia ko speracione o utaui mamani ka guikai o mamani ki daudol. E foi vesi ko ia, o toi amo e mahu inga e visone, ono misiona, o hangahi kupu peo e misiona e siasi. Ko e tau i mamani, tau tula vea ngofua rewa. Ko tau na tula whakai tangata ia, ke ala he hema, ke he, pe koe tau ui ki a ngahala. Ka kua si whai hono matua i e visone ia. Ka rohinga ia kātoanga ritusia e siasi, ke tohi tongi maupe, e koe ne kātoanga ai ikuna, maa tau tolu. Ka koe ikuna ia o kei maa whana mo mofi mai ai, ai ngahi wike nima pe ono, ko tau situa me ai tau ui, ko taimi, o e reeniti, ko taimi whamamahi, o nau whetau laki rewa ki he tumu ko i wike tapu. Pea koe ritu singa katoa beka atoanga i siasi, ko haki i wike tapu ia, ke tohi tongi, ki o tau he hema ngalo ngofua, mo he hema ke whakasituai, ai viso ne mo oni ai otua. Tu unga he tau anga hala. Koe katoanga ia, o mamahi mo pekia, kai toe tu. Whanau ka foi ves ma wingai. Toi tu. Ya gui rewa ki tau tolu koe whanau me kakai o toi tu. Neongo te taua usia he. Founga kehe ai kolosi. Pe te taua usia he ngai founga o ta wha kehe ai whakatau ere.
Koe tau I mamani ia. Ka guiaia whakaamu ke huelo mau mai ai pe. Ai mama e toi tu u. Ko mau hiwa ko ane nai. Whailonga ia koe kau toi tu. O tau li osi e tau lerei taha. He kai ke lava ia tau mawhai pe tareniti pe ifra tangata. Ke whakatataua e fu mo oni tai ano tatau. Ko ene mamang ia pe kia pea toe tuu. O whai ai ho tau huhu I. I he tau tūla veango fua. Kua pau ke tau pausia. Ka ku hangarewa I via toe tuu. Kala noa ke tau ngai pot wholofola e aho ni. O whaka ai ai. Ko wherea mau inga ia. O tau whaka ai ai aki. Fo irea whakapaparangi aho ni mala e NGO me o ui koe ke whekau aki ke mahu inga kai mahu koe empowerment. Ka ia siasi ka koe moau ko tau empowerment pe ko tau malohinga koe toko taha ia ka koe aloe o tuo. Ka whie mau apite fo inota mahu inga. I whenga koe asi inoti koe ke whakataha harmonika a whangi I a fō. Mahu inga koe nota. Koe fo I nota. Mahu inga ia. E whelawe mo tau mo ui whakaristiane. Ko ene toe tuu me pekia. Pe kai ngata pe fo I moni ko ia. Nai toe ho mai rewano manawa. Pe kano inga e fu koloa. E whai e tau lerei taha. Ke kātoanga isi ene kātoanga. Te tau hiwa. Te tau whanongo ke wholofola. Koe ui kai toi whakamanawa I fo ou. Whakaivia fo ou. Ai kau pirikimi taimi. Kau whoki ke visone. Whakarea ene visone a katolika atonga. Tau taia sisi. Ko ki tau tolu koe kakai o taia sisi o tonga. Koe whamiri mo ui, longo mo ui, ia, Kristo. Whanau koe longo mo ui ia, fo irea eu. Oku tohaki tokanga. E tau lapeo, longo mo ui, tau aha ke pongpongi, ia tau ki breakfast lelei, pe koe tau aha ke pongpongi, na ki say hello mahataha, Facebook, moe hafua. Koe longo mo ui, koe ni kuhinge ai visone, e whakatalu pe pipiki ki he iwi o toko taha to e tuu. Pe kona whakarea hanga tonu ko iwi o lau maari maa oni. Uk mamātāt ki o mou taha iri he ku kovi e ako afu. Lau maari maa oni o ku lahi e toi tapu hono whakauhingai ko e mairi ai matangi. Pe uire mai apostolo kau karistiane mo tapiri whakamo ui ai iwi koe ni e ka pau e kai e ka pau e tūko mo whangi I e iaire me mea kui koe tūre mohe koe ki kui koe tātā te toko taha ei ono hei kai ku mauinga e lau maari e mauni o ni hei kai ke tau lama e tau tolo totongi ka whee mau e ke ki ta iri koe ui koe ni ke maare ngeri o fo e siasi na whakatahataya tō kua koe siasi koe fu sayaniti. Ka koe fu sayaniti lahi koe ni oku mohe. Ka whi maare mai ui fo e ngeri o fo ono ui ake sangato sane paulo ua. I ma efu ake pe koe ai aho. Oi mi le ni ume hono tolu. Ane hangarewa pore e se asi ki hawhafo ou. Ko de visone fo ou. Ke millennium e hono tolu. Ke whawhangu e fusaya ni ti. Ko se asi. Ko konga lahi a ia ko mahako peseti wanoa. Ko mau tolu ia kainga lotu ia. Mo sia mai ke ki toko si koe ni muani. Ko kau piko po. Ko kau kātinari. Kawai me tau tamai tapu. Ki toko si pe ia. Neo ki ai peo nau mau inga. Mo nau whatongia ke whai he misiona me visone. Ai alo e tua na hifo tangata. Ka koe ki toko si. Koe uenga fusai ni ti.
ko mau tolu kai ngalotu. Kai fafangu. Tapiri. He kui heni pe lau maari e. Kai mahalo koe malohi ai ta iri o e tau i mamani. Mo tau toi ki tuku tokanga ki ai. Tai mi koe na si hahaka ia pita. O si ene lohi aki e whamoui. Tua tolu. Mamata tuku asi mai. Lue whukahitahi. Pea whai nā. Whakatau a pita. Teu anu atu. Tui ono ki teunga mahana ka kia teunga e. Kau tau māta au kurit. Mea katoa. Whakarea koe te. Tui hake ono ki no o. Pea hopo atu. Tatu Jesu. Ia. Ha. Kala tonga ne lue whakaitahi. Toi kilo holo ia. Ha wei rifia ia te siolo. Ngoto. Ala Jesu. Pita. Ai fuloi. Ai loi koe whakafisinga i. Taka tau tamai tapulu aki. He awhio e o tua tau vai. A tūkunga e siasi. Uinga re vai mahu inga visone. He tau i mamani e te ki tami ki kilo. Ki sio ki he. Alu ai pe. He ai pe. Koe whawhang fōu e sae ni ti. Ika ia fie lahi. Pe fie ha. Whakafoki pe. Ke tangata o Nasareti. Ane afi. Tau aia hingoa ke tau whai lot fo ou. Ke tangata koe. Nai ui a ke whamo ui. A se su me Nasareti. He wea harere mi Nasareti. A se su ki tamasi ai tufunga. Ai whakaaki aki mui. Ai whaunga whakatoki lalo. Ai alo e tuana hifo mei. Tau mama o mei i tāniti. O ne omi ai whaunga, whaingo fua taha, ke ilo e koe moau, whamore more, taki pokoi ata mai. I kai ke ta lava tau a wha o tuano tau mama o taki ata mai ta mongmotolo. Nane o mai pea rea fe unga. Koe winga re vaia ne tup tangata. Tupu mai ai tau patu taha, he masiva ango. Kai whai ngofua ka koe moau, o ta tūla vea ngofua, ke whafo au e ta mo ui. Ka talalaka atu ia te ia, he ko ia pena ne rea ke ne kaua ako ngā, he ko speri na tau lau, o spea fo i vesi, pe hoko ate mea na talaki. O sia ne talanki kaua ko, te walo teu ai api, pe au foki mai, he ko awa e hala, mo oni, mo ui. Ta ko ia e hala, ko ia e whaunga. Pe fine kōk tō mata u. He whina ngālo pēo tua ke toi mai ha fe fine, ke whaingo fua e tau whakawhea ngai, ki he misterio e o tua, he fofonga hi fo tangata. Iau ki ila mutu, e tala noa e ne tamai, ai misteri koe, he ne fua hake ia, he ne kei vare. Pea na whetangi e fia mohono mari. He na sio ka ki pepe fo ou. Koe fua tama. Ai vai mai e toko ua koe ni. Ai mō miniti. Ai tala noa ku ilo ia koe whae. Koe ngahi tamai. Koe whewhine na ne hanga he whaunga whakai tangata. Ke mahino ngofua whakai tangata. Ai ofa e o tua neonga no tau mamao. Kai hifo o ofi. I he rea ai tangata. Whaere i mai e alo e o tua. Tunga whakamaulalo. Taupotu taha ai tangata. Ai anga kai o e manu. Ki pepe. Ki whamiri tapu. Paka tau visone e kuhinga i e tau ki he tau. Ai mahuinga e misiona o e ako. Hoko ato e visone e whanau. Kua tuku pā ke talaki. Pea mui mo whakamo oni ki a Kristo. Toi as mai peki foi vesi i a Kristo. Tako e tau ako. Ke whatu mai i he silapa.
fotu mai i he polo kalama. Ai ngahi mea ia Kristo. Tau ilo ko pe ai fai ngofua e tau tu lawe ngofua na kutala noa ki ai. Ke alu pe visone ai ako. Lahi e umea mahu inga pe. Whaka sosiare nai. Whaka akademika nai. Kanai whakatahataha mo ngai tamai mo ngai whae. I he sinoti ko tala noa ki ai. Ko sinoti ia ko e angi ia mo ta iri ai matangi. Ko e lau maari e nau tala noa ki ai. Ko e nau visonere vae. Ke tuku pā. Ke talaki fo ou. E tau whakamooni ki a Kristo. Whanau ke tuku pā. Fo i lea mahu inga e taha ko e kia e tau visone ako. Ko tau tuku pā ki ha mea. Tau commit. Ia fo i lea whaka. Lot mo i taha ko consecrate. Whaka tāpui. Kai ke ata tene toi whai e whaka tāpui. Ai ko whaka tāpui. Ko e luwa. Ko e tukuange ki ati koe. He ka pau e kai ke tau whai whaka tāpui. E whai ngofua rewa e tau he he matulango e ngofua na utala noa ki ai. Kai to ia taha whanau, e taipe ki he mea koe tuku pā, e kau maani oni asi. Tau sio peke ngai whatata, so se fuena tau, kātoanga ene a whi, ngahi, hingoa e kau maani oni. Koe tomo e. Taimpena e pā mai me loto he wani whewhine. Ko koe ki siu, he siu ko toa pe, ke whae, ke kakato e ki te. Ko e ne tari ne anga vai. Te lau ko e whine anga ma, ko a wen kau nanga e eki. Ai whae alo e o tua. Oku haholo e whine ko ni, he ko nā tola pe ai whae. He ne o ngoi ke malu ai ne whanau. E kai ke loto ke toke re kere ane tama. He koe winga e na whinangalo ai otua i e whaunga whaingo fua whakai tangata. Ke hoko i ki whamiri. O mai mono ki toko taha koe tauhi. So sef. Tau e tau whae. Ono winga u tau ritu sia aki ai. Pea tau hiva ake kau maa oni. E taim na mou hiva ni api. Iwi i mai kau iwi fo i nota tonu. Ke wha asko e tau kātonga ne api. Noi kai mou hiva katoa. Ko e hiva katoa pe te tau whai. Ki e tomo e kau maani o ni. O Maria tupu i mākulata. Ono inga u tau. Ki tauhi makehe ai ki ai. Nau ki whai e pe muta murea ne api. Ke tau whawhalangi. Ki whanawhana ke tāhine. Ko lanu ane nai, ko lanu tonu ia tau whae. Kake whakaiat ke kau katorika ton, ko kia whengi pulu malo, whengi pulu, ko pulu to tonu e. Ayang ke tahine. Si fi. Au si ange ki tere pe pulu koe. Hange pe ko ngai whae ko tau pe nau fili kala. Nau fili aho. Ko ene hate ne Filipe aho pau. Aho whelave mo tuku whaholo e siasi. Whelave mo ngahi mea. Nai hoko. He mileniu me nono tolu. O ki as lahi mai a whewhine. Ke ha, ke whakat fo au. Whakatonu e visone. O kau e visone e ako. Kono winga whema ke tuku pā. Kau whai ako. Kau pure ako. Ko tau whakata hape. E whakatoa ki lalo. Koe Afgan ki ma ke hea koristu tuku. Mahalo se nau tapa mai. O ke hau ki to wako. Moe whang ki to. Ai mana tu meri. Koe whina ngara pe mo iai o tuani fotu utu. Ke iai hangahi. Whehu yanga pe he. He kono alo e. Mai no pena kau ke ki kau kulupu. Whanau e kau lapai. Whai e ako. Kaka hui koe tau i mama ni, e ai pe whainki, pōre e fie wi he aho pehe ni. Whakalere i whanki i wā. He ka pau e aha tau fuaki lahi, whanau. E pehe mai a Luisa ai ke ulaka au ia Sione.
Pepea ke si pinotia, ayau ke mahin ko au pe. Ko mama ni hau ni fa more ai hingoa ka ko whakatata pe. Ko tauna tula vea ngofuai. Ko tauna tula he mai ke anghala. Ka ko fuaki mai e fefine. Pea toi tai mo a beia hene asi holo. Fa more ne u spatu kwa ki tau. E ki ai pe fai ngai ko na me fai ko no pe. Kai toa na ata ki pota wā mea na usio hange ki whatata Maria mai fo i. Ta koe ka puta wā o pepe te hawasio, ta koe mea kehe. E toki haa peia hene taimi mo e whaunga, pe kai toi e kea ia. Ko tala noa ki ai koe hui koe tau visone, mo sio rewa ke hoko atu koe e misiona. Ko ki tala noa pe he tau visone, mo e misiona. Ke whakalolo to e tau tui, pe ke malawai e he ako katorika, ko e tau whanau, ia tuunga whakaako maa olunga, le rei mo tolonga, ia tokanga e kina, ai tau whae o Maria. Hei kai lawai e siasi ke tukuange ai whiwhine koeni. Neonga ko hasi ngahi whakauhinga teolosia ia, mamani. Ka kia siasi he nea usia mo mona e tui. Whanonga maeni ki he mileni meheno tolu. Ko Maria ia e tau mau mai pē. Koe hange haki na vei. He koe uenga pē tau iofa ki ai, koe ne tamā. Koe tau mamafa koe ki ai, koe hui pē koe ne tamā. He koe ne whae, koe uhi, koe tamasi o tuā. Ka koe uhi ngai a whakamamafa atu koe ni. Te mau ke tui kea kau pātere. Ulu aki ke nau tui moni. Ki e eukarisia. Koe tāia ngai whailonga pāu ko holo moria e tui. Koe ke nau ke tui mautoria me nihia. Koe fulai pisi kete pe ia. Musia mai ko ngā koe pātere ane nai. Whakatalu ene waka ke tau kama. O ku wari e ki reili koe ni mua. E nau talange. Wari ke ki whenā pasi me toenga e ulanu. E fuase hina. Pea koe ni o ki mat. Ko tala noa ki ai ko tau whare lotu ke whaoski ai. Ko ngongongo i ka tau whare lotu so se fo. Mau whaati peiti i whoki enmo. Whai peki i visone ki ai. He holo koe a apasia. Ai ni ihi koe ke peko toa pe. I e eukarisia. Ko sio loto mai koe kaki mo tolu whanau. E mahu inga whai lotu koe ni ke langa. He mou lava mai mi ngai loto whare whamiri. Pai hoko e whare lotu. Ia no toi langa fōu koe ni. O kou tui ana kau pem whai lotu ia, he pue e whakafōu. Ai mai tō lai kau pātere. Whai mō langa whare lotu e fōu. Si tūku mau mā whakamanga tuwhanga e whakatapu. Asiki halapatarang tūke tau ki ongoi mā. He koe konga ene whakafōu. Ulua ki ke langa whare rei, hoko mai ke langa ke whewheka. Suku hau peko te ai maari. Mau lahi taha ene hoko koe mamau ki ta. Anyway, whoki mai. Ke toi whakamā apa whau, tuku peke ne pore ki tau tolu. Koe taim pene au toa ke whare rei. Whanau ka koe kuhinga. O kia e whakaukau. Mo e ongo pe me whainga usia. Ke molu malu e tari e eukarisia. He ku kau pe mo ia he hoa kia e whewhine koe ni. He whahaholo pe ka wheitu ka mata ke moria e tui. O whakaukau. Koe toko lahi whako usi o lota ke whanau e utai o sisi o mamani. Koe tari e eukarisia. Tari mawe, hamu, alu moia, whakakata lotu. Te tau tolu ki hamala. Te tau tō ki ha whaingata. Koe ka tala tuki ka ke talape he a usia ke mamani. Ai sia si. Ko tau whare lotu. Tok whai tala noa le rei ki ai. Mo kaupure ako. Te tau kamata rewa e tau whai mea koe tulu tui. Tari i fofonga. Pea te mo oko ia hanga tonu at pe eukarisia. Kai te lava no pā usi. Kai te lava hato e whainga uhinga ngangana. Ia kau whai whekau ngangana koe ke nau tokanga ki ai. Kau ki vi sone pe mo ki whaam. Mahalo e taki mua pēni. E tuku peki opsinolo e tawhaki. Ka ki nau tolo e ngari te nau tari whaapa i le rei pe ai eukarisia. Koe kua mai peki tala noa ko ia. Koe uhinga lahia e tauni.
whakaongosia e Koristo tuku, e whakawae na tongi ane afi, mea mai kia e tau whakalang, tau koloa ia ane afi, ne tōku ai koloa, ne whakafonki ki tau tolu ki kamataanga, manatu meri ke kau e piko pō, kau misinar, na nau kau he mate aki ke ngawe ai misone, mo misiona e ako e siasi, pia kau ai ki whanua, mo pureanga tong. Mai mo ai ako, tau lawe ai e siasi e misiona, fu mahu inga o pitung mo tol whanau. Pia ko hui koe ngai kupwhi kau aki, toi mahu inga e tau Koristo tuku, ko nau ahawen. Here e tau kātonga, tā ki naf, ai mo ki kau, ko tau whalau noa be, ki mahu inga e visone hono whakaotua. Pai ke te uinga ke hanga kulavene nai, pau peke ai ki whaingi uinga whakamaman, ke tau tāta alo atu kai, whai tā TV ki tau tol, ia e whainga te tau ki mobile, live stream ia tau laka, konga pe ia e pue fia e tangata, he whakatupu ai otua. Tau whai kotoa pe, taim tatau, koe whakalangi ai visone o mou mahu i ngā whanau. Tāu e te au, wana noa. Pia tōni mai e tau kai kupwhi kau ki, lawe mai ai e pureanga o tonga, pia tala noa i o kita, tō e fu matangi, fu miliona e via, tōni mai ai, European Union, mai pankea māman, tō koni mai pureanga o tonga, ke ngahi ako anga sia i tong o tau lawe. Whafo au ai whanki whare ako. Manake ngai tau ko ia moko sia mo whanki kau wae. Kai he namu, he ngai fu tēni tiene langa, pia tō e uha aluha ke vai. Koe ni mou nofo ke whanki whare ako lele. Tō e pēhai tomo, na e tōko pēke ki āwata mong motol. Kai fie kai a kia mo laumari e, koe whare, koe kapela. Ke whai ai whakatahataha ki mo tolu, ke la langa, e te whakaosi ake fwoi nota mahu inga. Nai tātou lahe tatangi me tau whewhine, MC ane afi, kai la langa ai apasia ki he otoa. Pea kamata ai apasia o dua, i ho mou whe apasia aki, ho mou ki kalasi, apasia aki ai tō uako, whe whakamore aki, apasia ngai PTA, whe whakaapa-apa. Koe mea eku holo i mamani. Koe holo bea whe apa-apa aki, apasia o tua eku tawhe, ki whakamahu inga i ngeia tangata mo e whiwhine, koe tau te atu iang, i kai ngata pe, i mamani moha tangata, koe he ai pe mo sias. Whafou! Whainga maria e oi, ke whafou e visone, ka tau whanonga ton, pia taki ki tau ton, e alo e o toa, mo huwha ke tau whae monu ea, topu i makulata, o maria, koe tau whae. Tāpu kini tau ton, wholo maa nioni, ai eki. Olunga, tau talaki e tau tui, kou tui ki o tua, mai mafi, aina ni whakatupa e langi mo maman, tui whoki e langsu ki stok no alo peta, aina e tuk tangata e ngāwe pe e lau maari maani o ni, alo i e tāpo munu ia, Maria, unto bailat, kalus whai ki, te kia, te rio, aere whue ke kaumate, e a tol me pekia, aere a ki he wan, a whia i e tōmata e tua ke ta mai maf, e aere mai mi ai, a maui a moi mat, koko tui whoki e lau maani o ni, sangata e keresia katolika, e wheo hi e kakai ana tōn, whamare more a nghala, mo e tua ke a sino, e mo i tā ngata, amen. Sikaan ki tau kore mo whakarea e tau ngai whie mau i he loto whalala. Ki e tau tamai whakahewani pe mo huwha ki tau whae tap ko Maria.
Dua mafi whawhitai ki o wholofolang. I he tau tangata whai hono talaki. Pea mau hanga o pāki. Pea ke turi fua ke ai mau mo ui vai ni. Ko iai hanga i whafonga mai. Ka ke whanongoa pea ke tāri ai lotu. O ku whai atu i he tui. E ki e tāri mua e mau korene. Mafi, o mahu whekina atu ai tui tapu, kai pehe ki a katari paini mafi, kau pātele, ma kau mo ui fua kawa kotoa pe, ke whai tapu e kina nge mua ki nau tolu, mo e fua whatongia o nau whakahoko, i hono talaki ho o ngongo lelei. Hei ki e tari mai mua e mau koleni. Ego doa, o mau momoi atu ho mau tui, tu po on, mohono whare, pataloni o ngahi apiako katolika, prinsesi la tufu i peka tuku aho. Ka pehe foki ki kautaki kotoa ho mau ki i pure angani. Tawange ke hoko o wha, kau ngā ongo i. Whai totonu, ka moho whai taki rei. Koe ka pasa whola uia o fua whatongia, o nau whakahoko i hono tataki, ho kakai, mo mau ki pure angani. Hei ki e tari mai mua e mau koleni. Eiki o tua, i tau koni e te au ni mangoful mahiva, o eako katolika i he whonuani, o ku whonu ho mauloto, i he fiefia mo i whakawhetai, i he tōnunga ai a Fiona, i he tataki na ake whai ma ai korisi. Whakatauang ke ha sinoa e mauhonga ia, i he ngai fua whatongia kotoa pe te mau whai, ke whakaola ai pe o mama, mo o poto, i ngahi tō tangata kotoa pe, ka hoko mai, pia ke langi ia ai pe, ai huafa ma oni o ai a Fiona. Hei ki e tali mai mua e mau koleni. Whai tāpua kina mai eki. E ngahi whenga, me ngahi whakaamu kotoa pē, aho mau apwha o uni. Ai langa kapela, koeni ne kamata he aho ane awhi. Whakaiwia mua si kau ngā aue, o kunau whakahoko i ngā aue. Pea pehe ka ki nau tolu hono kotoa, te nau tokoni ki hono whakahoko e ngā aue. Maru iang ki nau tolu, me he ngahi whakatuta mak kotoa, o wala malawa ke hoko. Hei ki e tali mai mua e mau koleni. Afeta. Tamai whai manawa o whai. Whalolata ke mua e mau ngahi, mo ui whalau maari e. Pea ke tupulaki, ai poto poto, mo ilo. I e whanau mo e whekumi honau ngahi, tu whakanga, takitaha. He mo ui. Whatauange me lau maari e, sangata pe lo sanere, ke nofo i e te mau tolu, ai kauwhai ako, mātua,
tau i whanau, Koristu tuku, pe mo kainga ofa ko toa pe, i he pou, mo mā te aki, whengau aki ok whai. I tanu maki ai pe, a ngahi viri tute, pe mo ngau e mahu inga, ki e mui kakato. Ei ki e tari mai mua e mau ko leni. Hangai fofonga mai, e tamai o tua, ke hua e tōki lalo ka koki mau toluni. O mau momoi atu, a ki nau tolu ko toa be i to ngani pe a moe o pe, a nau nima foaki, ki he ngā ue ko kamatai. O mau mana tua ki nau tolu ko toa be, si kau Koristu tuku, o nau toka pehe mo henga e mamahi mei api. E se esu. Harato e ni maha uopo e afiona. Pantata. Pea whakamo ui ki nauto. O ki kai ngalo e tala. O e whakoloa e pongpongo enka teki mau toluni koto kotoa pe. Ke mau mo ui longo mo ui. Ke mau mo ui tukupaa. Ke mau mo ui talaki o alo ko se Jesu Kristo. Ko e mau lotu ia i he mō me niti ko eni. Ke kanoloto i he mau ngahi mo ui. Pea mau whanonga atu mo ia me i taimi ki i tāniti. Ei ki e tari mai mua e mau ko leni. Whalonga sipe mō miniti. Koen, awe tau, whakaukau ki ngai whanua ku towhanga he tau, o ringi toto, o whetā aki, o sia i ai whanau, o sia i ngai lot whare, family. O kei nonga pe e ni whanua, tau ki whanua ka tonga, o kei viringi ai whuka. Awe tau manatu me tau o wha mo e loto, i ngai whanua ku e sia. O tūla veanga fua, o hatau tolu ia ngafa, e kau Karistiane ke lotua i e ufaki. Sia tō Maria, ke mō e kalase, e te kai e ke, manu ia ko e whiwhine fuape, nā peki nā fua mana o seso, Sangat Maria befaya tua, ia madola halaya hon, oge mamate amen. Tau kore katoa ngā whia mauni e wafa beo Jesu Kristo ko alo ka ko mau whakamo ui. Amen. He konga whaosia ua misa whawhataini. Ko he litusia e ukarisia.
koe ou au top tapu. Me he whalelotu Maria tupu Immaculata. Mai kau whanonga, whana toa mai o e ea whi lau lau. Mo e teo teo o e tari eiki. Ko e whakakoloa e wau whawhitai e pongpongini. Ko e hosia e korisi apfo o e tau te au ni mga fulu mahiwa. Whako e kātinari pain mafi. Tapua kia o e ahoni ko e teu teu e ritusia e kwarisia e mo e tari eiki Pole ka inga rau ki roi fua e whingalo tua mawhika tau tamai i e tau wheilau lau ni. E tau e whunga samare ke, wheilau lau mea ke, vivi kia mo gloria e mo wha, a ungado mo sasa. E kia e mau whakalangilangi ai whae o āloko Jesu Christo, ta wange hoko e wheilau lau mau kaunga i nasi ai, ko a mea kene ngāo ki mau tolko mea o whae tūloa ki o awhio, e mau kore bene wafa Christo, ko mau iki. Ko wange a whia pētek motol ai eke. Hake o mauloto. E tau whea ha whakawheta iki e iki, ko ho tau o tua. Ton mo tau veau mo whiunga fok mok mau tolu. Ke mau hanga whai me ngai whetu ko tope o mamani. A whakawhetai kia te koe ki mani oni. Ta mai mafi mo ta e ngata. E a tau whoki ke mau whakawiki mo whakawhetai mo tu koloria. I e a whiona koe hui. Nai tupu Immaculata e taupo umanui ako Maria. Ai nai tui ai ngā pēr lau Mari e mani oni. Pēr lo ia o mau eiko Jesu Kirisito. Pēr koe māma whoki au māma ni kane nopo ke taupo ai pē. Pēr ok whawiki ai ki e a whiona e kau angelo mo. Atolasio kau angelo pure. I o me kau angelo malohi o e langi. Ai uma e kau selafi monu i a kunau whakalangi ai a whiona. Pea koi ai kumau tau pake ai kia te koe eiki. Ke a whei tau lalo mai mua tarile rei ho mau oni. Ke mau whei ai pea whawhetai malu lalo ki a whiona. O mau pe he mau pe.
Ye ko ko be mani mani ni ko be ko ke ko ang mani ni fo be ko ya ma dau ta ke ne ke ko ke fe tau la lo ko mani ni nga me o fa ni be i ve la mari man ni ko wi ka ho ko ya ko sin ma ta ta ma we ko Jesus Cristo ko me to kon to la mari ni ma ma to i po ma ya ke ne pe ki ana ni to ai ma ni fa pita ben tok pa pa ku whakia o ange ne kaua ko ngā mō ne pehe mō to o eni pia mō kai kāto ai ko hoku sino eni ai ai tuku wange ko uhi ko ki mō tolu. Iri pēnā tau mawhāna ni toi tōwhuk mo ipu ni toi whawhetā i pē pēn toki oange ki ni kaua ko ngā mō ne pē. Mō tō whuk mo eni, e mō winu kātoa me iai, ko ipu eni a hoku toto, ko toto i ai fuakawa fo ou, ai e lau i kuonga pēr tā e ngata. Pēr i ringi whokia ko hui ko mō tōlu, me ka kai ko toa pē, ka e whakamore more i ai ai angahala. Mō whai eni ko hoku whakamanatu. Koe misteri e noi tui. Peki a muto tu au alo pe ko i tu ngai ma mo i ke ni ke a fion pa ne mo ui pe mo i fo ki o hu i ta ngata i o ma do i whakawheta i fo ki a te koe ko i a ko a feitau lalo ai a fion tō ko mai ke mau unu a tu ke whai o tau hi he lotolotonga o au e ko mau te kore mama ia tu fo ki ke lotoloto i a te ki mau tōlu ai uo wangataha tu unga i ngā ue lau maari mā oni te ria e si no me tāta au Kristo ko amane kina ke mau kau ngā tāri whakataha. Ei kie te ke whangai whongai mua ki o siasi ai ko tō makola atu i whunga māmani pe hui ke tupura kina i pēr whiau hōwhani i hono kakai pe ke mapi tapu ko whalaki ko kātinari paini mafi ma eike piko pō a whainga tapu, kau mui fuakawa, mui kāinga lotu hono kātoa. I ke awhi taulalonge mua ki ho mau kāinga koe, ko nau toki mālolo mea manaki ki a tētu u, ka mai kāinga peki a whope, koe uhi ke nau mātāia e hulungi a o whuwhonga. Awhi taulalo mai mua ke te mau toluni hono kotoa, koe uhi ke mau kaunga maua ia e mo ui tainga ta, ko taha mo maria koe whae tau po wai otua, sa ngāto so sefo ko hono hoa, mo i ka hopo stolo manu ia, ka mai kau maa ni ani fuabe, e nau whahoi fua ia whanai laloni, o mau whawiki wiki ia i koe, ka mo tuku koloria ki ho awhio, tūnga i o alo, ko Jesu Christo. Koe uhi ko Jesu Kristo whakatamo e ne awhio, pe atunga whoki a te ia, o ku whai a ke ni a ki a te koe o tua koe tamai mafi, whakatamo e lau maari e mani o ni, ai langi mo e kolori a whakaau furi, o tae ngata pe a tae ngata.
kina ki tau tolu ki ai ho tau whamu ui. E mata mai ui he wani, ka pua waf, ki o ka mai ui anga, ai o whina lo i māmai, nge koi ai he wani. Ai mai amoni maumi a kai ka aho, me more mau ngahi ang hala. Mau whamuri more a ki nau tolu, whai ana mai ki te ki mau tolu. Ngā ke tuka ki mau tolu ki mau hinga ke whatau kere. Kei mau tolu me kovi. E ki e mau tangi atu whakahawhi ki mau tolu me ngai kovi fuape. Ka whei tau lalo ke toa ka merino tolo tonga mau ngahi aho. Ke tōnga e tuko ani mai o alo whāta wangi mau nofu tawa dain. Me ang hala me whaingata ia fuape. Ka mau nofu o tari whaki ato e aere mai o mau whakamo ui. O se Jesu Kristo. E ki se Jesu Kristo nā ka wholofola ki o ka apostolo ke pehe. Wāt mā mautolo ai merino ko a koe merino ko whāket mā mautolo. O anā ke whio ke mau ngāhi ang hala ka ki tui au sia si. E tu mai mā mautolo merino mai o wanga tāho pure anga. Ai ko ke a whio pe ke pure ai o tai ngata pe tai ngata. Wange ke toka mau ai pe tek mautolo ai whie maari e ai eiki. Si kai ki tau whewhaki a ke merino Kristo. Kune fua, ave anga hala mamani. Monui a ka ko kinau tolu ko whawhe ki e kātoanga, oi alo o tua. Eiki kai tau ke ki aere mai ka te au, wholofola mai pepe a mui ai, kia lau maari e. Amen. Hyvä Jön. Arna on me begin.
he ko wa misa ko nga fausi letusia eukaristia we te o wa fe lau me tari eki ko e o misa fafta ia ta o te au ni mga fulmahiwa o e korisi up for all whahako ata e whamawhola whahatonu me he whalilotu Maria topo i Makulata he lorotongani whahako ai kau tata eki ka tinari e peki he kau taki mo lotu o e whamaka lotu siasi katolika loma whafofua ki he whali lotu mo whawhia ki mo tolko ia mo mea mai he taureti o Walfitu Poenima FM te mau i he rea pe moe ata Ia tau PSC Facebook Broadcom 87.5 Broadcasting Aia koe lorotongani ia koe au o e tari eki whakakoe kau tangatai ki pātere ai whakawhi ki he kāinga loto e pēwhoki ki he whanau ako ka koe au top tapu pia whakakoe i he loto pia moe whakawhitai koe wakai atu ki he whare loto ko kaunga Maria Pito i he kau ako lorotonga me pē ki he kau ako tutuku hono kato katoa nau kau mai i he whatongia mamaf koe ni ka kono whahau koe wau mesa whawhetai o e aho e korisi up for all i he aho ni whokia pia hange koe mea e ki ka tinari ai mahu inga o e visone pe foki ki he foto ui he sinoti pe mo e tayo si se tonga pe mo niwe ki ai foki ai fiohi whahoko i he wiki koe ko tau rotonga whanonga ia ai fiohi e kina tole kau ho e ki kore stutuku o nau laka mai bia mehi ngahi whanua kau ngā api pe ki ngahi whanua i tua pure anga ma mao atu ora maki tau kau whataha i he wau mo whatuktuki e ahoni ka koe whawhetai e tau te au ti mawhulu mahi wa e oku wakai atu ki he te unga ko ia o e whanau ako oku tatau pe ke ki ai hale riu i he korisi sa mere e pe foki ki he whanau tangata i he korisi sa sione ko e whatahai ko ia ai ongo korisi ia ui ai koe korisi a fo o kai ki whanonga mai pe ano ngā i tau ngā we pe moe whatata koe ngā i ako
ai tau whamana tai hahoni ai kolisi a fo pea mono tau te au ni mga fulu mahi ba hai koe wau loto ngā whakaongo whakauka tui he loto ngani whamafola whakatonu mesiasi Katolika Loma i Frelotu Maria Tupu i Makulata ai o misa whawhitai ai hako si ai korisi a fau e tau te au ni mga fulu mahi wa ai he taimi ta tau ko koroa ia ai tangata i whanua pa mai whiwhine i whanua tonga ko nau maua ngahi mama o ilo pa me he ako angani pia malawai tutu ngahi whawhunga i mama ko ni o koroa ia pia inasi ai pure anga mo e whanua pe foki ke ngai funga waka lotu ka wai pa mai ngahi family hono ka hato pe lawe ke ngahi fitou ako pa mona ngahi whatongia i he loto ngani kuna ngau e pure anga pe mo e whanua iyo o kuna kei whatongia pe mai siasi mo e family pia inasi ai hai funga waka lotu ai ku ia whakaukau o e aho pe mono mawhatuktuki ke whangamama whai a tau te au ni mga fulu mahiwa o e ako angani ka koe korisi a fo pakai atu ko katoa mai ko lawa lele ai o au mahu ingani tau pe he kau koristu tuku me mi pao siasi pena kau fata pa moe fana wako lolo tonga i he litusia o e karisia pe ki he tapuaki o e tari eiki aho whawhawhaini whawhalele ia la au ne o mea mawhana kai ngata i alo maari lele ia na tula kei toka i malau maari ma o ne o tua mawhi i he wike mahu inga koeni a umaeni ki he ahoni whahoko ai au misa whawheta i pek moe whamalo ia mahu inga o e ahoni koe tau te au ne mango folo mahiwa ia. Kolo ia ai kainga lotu, pepe ki he presiden lahi ai koe stutuku pataloni koe tahine prinsesi pe moe toenga o kau ako lono tonga moe ki nau tolu ai whanau ako pe moe siasi hono katoa whamahu inga e oe ahoni. Ko lawalele ia ai o au mau ingane. Mamafa o e mesa whawhetai i he konga uraki o e moe akonaki moe litusia me he wholwhola ka koe ngahi akonaki hanga tonu pia me he wholwhola hangi koe kosperi he no lau ia sione pia ko koloa ia he whatahangani hoko mai ki he litusia eukarisia
Ono mai pe ki he whaasinga o e wau top tapu o e hoatani. Ke tau lotu. Eiki ke tu mai mua ke te ma tolu ngā sākala me tau huhu I tāngata. Wangi mo ki ma tolu ku mau whakalangi langi e whae ho alo. I mau fia I lahi o kalasia. E ki mau au sia ho toko ni tu umau. E ki mau ke I kore ni e huafa o Jesu Kristo ko mau eki. Kolbe mai fukilalo kataki. Ki whanongo no pe whakpa mo e whakatutu toa ngai proklama ke a koen ka ki mua ia ko whawhonga e pe ni ai hoi Kristu tuku ka whai ako whanau ako family a who tata e ki katnari e biwapo ta si tonga mo niwe malo ke mauivi malo e maukoloa tata e duhono tataki misa topu tapu no kātonga I o tau teo ni mahiwa I a hon. Kolbe mo ke tau pas lava rea tau misa. Kore tu pe ke hoi Kristu tuku e taki pe ang hou eiki tota liti pasemata pe ke polotu. Tuk hokohoa dua e ngahi tou tau taina pe I he palokia pa koe kola pe tau fia, koe tau laka te tau hanga tonu pe ki he admin fui ata koe na kui koe St. Peter Chanel's Block. Tau kato pe ki ai wai pe ki oau no, hoko marewa ki he ki maralo taim no pe teu AGM, teu pa moe katoanga ilo hoa ta. Katoanga ki mo mauha aha monu ia, aha fia aha koe, malo. Ke tāpua ua whaeke. Ua whapeke whaitonia ki tāu tolu. Ua ke whamai tāpua ke o tua mawhi koe tamai moe alo. Oi lau mari ma oni. Moe whe mari e pake mo whamotau e ai pe ki he eiki.
koe lau kakatoia e wau misa whawhetai hoko sia tau te au ni mo fulumahi wa koris a fōu wha koe tātai ki kātinari pe ki he hoe ki pātele mo kau takilotu e whungawaka siasi katolika loma koe whamafola whātonueni ai wau whalau maari me he whalelotu maria tupu i mākulata ya lava lelei ai wau misani e he hoko atu ko eni hoko atu e pia ki he laka whakatau ako e whakako pia pe me he whalelotu o whanonga whakahaki ai ki he korisi a fōu pia e taki mo ai pia polo tu paunga pe pe ki a pasematavi toki hoko atu e pia ngahi tau ako ke kaike koe lawa kakato ia whamafola whatonuni mau menak pe na e ongo lele ia ki ngai tap ko to pe o tongani tau re tio val fit point nima fa malo ai pe ki he ka ta koris tutuku ai korisi a fo e nau popo mai mo fang ata ki fang fa ha ko te fa ma fola fa tonuni vai ai fi lahi ke fa malo ia ka ngau e ki tu a fa ta ha tu pe me he no fa ma fola ai proklama mo yo mo ingani ya risiate tana tohi pe ki a fotarevu tufua ko ngo faita filia paia pe ki a webster lea junior ko frisono finanofo tu ke tau foki ki he retio val fit point ni ma ki tau fare fa ma fare ke vigilani house ka tau toki hoko atu henga hi o wau malo buta mo me mai iyo, tuku mo ke hoko pe tau proklama he tau Facebook, ko hika e foki tau ngau retio e tolki he vigilani house, mena hi whanongonongo, malo anolo.
koe lotongan foki lotonga foto tu alaka ihe fare loto Maria tu pui makula tabe pia tenau fo ki he halavuna o hangi ko yaku ha tu he tau Facebook pia afe whakaha ki ai o whanonga ki he korisi a whou. E aku whaatabe ke nau laka whakatou ako, pia i kai ngata he whakatou ako, te nau lava peo laka whakapalo kia. Kaku whawhiawhia wakai atu ki he ngahi tau ako e ko nau kau mai i he whatahani pia i kai ngatai ai whiawhi au whahoko ai au nau iai ngahi talanoa meri e ki ngahi aho pia mono ngahi whatongia i kai ngatai na toki whatahai me pe whakao ngō ako angai a ki muini i he korisi whewhine pia mai korisi tangata o hoko ko e korisi a po ia kau malawa lele ki hoko e ngahi tala noa meria a honi pa mo fio he ufa hoko ke nau fie ai pia toe mana toai ki he ngahi a hona whai e ngau whataha i he ngahi ako anga ko toa hei koe proklama ko whakangomai te nau whakara ka koni, whakatonu ia ki he korisapo, haukatai pa mo e whataha AGM, ai hokope ai ngahi proklama ko ia ka lama rere ia, ai ngahi hoa ilo, pa mo e ngahi whawhiawhia o e ahoni, ko e kauiwhiena, ko nau maamari e pia me he matapa pe o e whaianga lotu, Maria tupo e makulata e unau tu whianga hangai wa mo whea i tui mata moana pika wafu tui mata moana pia i he taim tatau ko e korisi a fōu kau ako lolotonga te nau taki ai laka hei koe nau lawe ki ai aho lele yen koe ni ko kamata mai ai laka kamata mai alaka i he nau laka mai ki he halavuna te nau fōu whahake ai i he halavuna ki he hala tukutonga nau huai ki he ako anga ke korisi fōu whawhtai ngai a o e ahoni ke lau maa lelelei na tole kau korisi mua nau ke lepa he funga o whanua pe mo e ngahi ngā oe anga ai a koe mo wakai mai koe nau tolo ni kau ngahi tau ako ko nau kau mai i he whanonga pia hange koe a koe whotutu ane nai ange he tau kamata e taki mo ape apau eiki ko polo tu paunga pepe ki a pasemata vi oku koloa i ai polkalama aho pia ikai ngatai ki he poupou ai whare o tui ta hene princesi ka koe pataloni ia pe ki he whare o haa mohe o fo pia koe hau eiki e nio e whanua nau lakamai e nau kau whataha i he poupou wakai an pe ki kau kahi tau ako koe ni puke nau tolu nau lama mai koe ki ilaka no at pe me he halavuna i he wharelotu whaianga lotu Maria tupu i makulata o whauwhaha ke o whoki ai pe ki he api ako ki he ako anga ne whaia e hano na moa bea mohono tokonia whakaata mai i he mama o ilo i he whanonga anga ko alo maari lelei o pito e honi pia popo o pito pe mo e a ki he ki nau tolu nau whulau mai pe mei tua pure anga
whawhiwhia wakaiat ki ngahi kautou ako nau te ungataha. Ka koe lanu whoki o ako anga, koe lanu pulu vai vai. Ko almari lanu pulu vai vai pia oku wofi ai pe ai ngahi teu e aho. Ai a koe tamai whewhine nau pini lanu pulu vai vai pia sote lanu pulu vai vai pe kai matohi tohi hina. Ko te unga ia ako anga. Pea ko na tol whanau tangata, nau sote hina pea tupenu lan pulu vai vai, iai pea moe tau wala tapalanu pulu vai vai. Pea koe toenga kau kuristu tuku, nau tol nau lava kau mai ihe ahoni. Nau tol whoki au nau mui mai, ko ia koe ngahi whatongia, oku ikai mamao ai ngahi teu ia. Oku ikai mamao ai ngahi teu ia, mei he ongo lanu ko nina aku lawe ki ai pea he ene pehe kai ai fia lahi ke whakakoloa mo whaka watu ki he tapakatoa pe o tutongani pe whoki ki he o tumulina ki motolo mau mea mai whamalo ate te motolo o mogu ke fia manga awe aki ke mau wakai mai ki he kātoanga lahi koe ni koe kātoanga lahi eni i he whonoa neongo koe korisi apho ou whamalmalu i he whawaka lotu mo siasi katolika loma ka okune o mia ia whenga maari e ki he kākai o whanua pia mo e pule aka ai ngahi pānga hō mai ki he whanua iyo neo ku koloa i ai pe ai whawaka lotu ka koe pule anga mo e whanua o ku toi nau tāna ki ai ngahi mea ofa i he tiki te wakapuna pe ke ngahi whakatau pe me whare koloa lawe i he hoko mai koia ai kātoanga lawe i whape ano whakahoko mai ai kātoanga i talu ni pe me he wikendi we kōsi ai omi koia o e ngahi whatongiani pa mono mui i he taure te o mo e tau live broadcasting no whenga ke whakamafolatu. Ko ia ko mautolo ko ia kau koristu tuku i he o tu morena au whiwhia lahi. Ke mou wakai mai i he mawhana o e whiohi. Ke me ngahi laka whakata ueni pe ako ia ngahi aho. Ko manatu ai ki nautolo na nauhanga o whakahake ho nau ngahi tau i he mala e o sipoti. Ngahi lele, ngahi puna, ngahi tolo. Pea ikai ngatai mala e lele mo si poti. Ka koe mala e akapulu. Ano to mala e akapulu. Pea kau tangata na e iloa. Pea meho ngahi nau ngahi tau. Kaikehe. Koe punu mai eni. O ia nau tolo na nau whafufonga a e whonua. Nau whafufonga a e whonua. Pea mo nau ngahi taimi. Koe talanoa maare foki ke kau mita te au ko ia a saasione ho nau taimi e ki mua atu na ia i wheko nau ngā hingoa o nau tolu na ui aki pe ia koe kau ufu koe kau manini pea koe nau tolu e whanau na e whiu ia hono tūri ki nau tolu whiu ia hono tūri ki nau tolu he mala e o sipoti ko tui pia ku wakai mea ki mau tolu koe na i he otu morina o mo wakai mai ki he whamatala whangatonu koen ki he laka e whanau ako lolotonga mo e kau koris tutuku te moala whamo ni ieni na ia i pia ngā hingoa ia nau tolu koen ni i he mala e lere manatu pe ki he walu futupu na e kau ufu na i uia koe kau ufu koe pā e whana koe ufu ia i he mita e te au mai me tarikoula kaike hoko mai ai ai kau sipoti pia me he ako angani me korisi apo au malawa na hanga tauhi ai nau tolu ai ngā he sila pia mo fisi mai ai pia me kau tangata mala e akapulu whafofonga ai timi whafonua i karetahi o tai maria ki nau tolu pia kake puri ki pesola hata haya kia fleti mahoni koe tatahani nane hu hanga tonu pe me he timi si nia ako anga ki he timi whafonua
pea i ene pehe o ka ia e fefia lahi to ia foki na ia i pe me na tole kau fefine i he ako anga sa mele na nau kau i he timi basketball of fonua pea a umai ki fataha i kone ako anga na e na te kau pe mo na tolo i he fafofonga tonga ka koe mea te pu koe fefia o ahoni koe fefia o ahoni koe fefia ngahi to wako ke na mai o laka kau e laka hono famoni nau kau ngā famoni ke ngahi fatongia na nau tui ki ai pa nau whapapau ai koe ngahi aho beheni e ngahi aho whamanatu e ngahi ako mahino pena kai mamohe ngahi to wako mahino pena kai mamohe ngahi to wako ai na e fonu pe loto fare loto ta pe ke ngahi ulutoa tu takai ko ya i dua pe mo ngahi ve a io o ko si ya i pe mo kau ako tu toku ya ko na o si no fo na tol he kere a fo o ke tari a kau laka tu ko ngahi aho mari eni ko ngahi aho eni o e fifia pe a falata hono tala noai pe ngahi fatongia i kai ngatai ko na kawai i he fifia o ahoni ko e korisi a fo o pa mo e tau te au ne mang fulu mahiwa kaya e marayatu ki whanau ko ina to ki osiat o ko ui whaka ngahi koristu tuku ngahi tau whaka tau ako kamatai he tau wato wafe wato luko tau ko osia pia ko osi whaingohingoa pia ki nau tolu whakatau ako nau ngahi tau ako pia whiri ma nau ngahi kau maulakanga pia o ko whaingo fuai pia o ko whaingo fuai a ngawe ko e koristu tuku a fo me maufanga nau laka whakataha pia ki nau tolu hangi ko nau lawe ki ane nai lawa pia ki nau laka whakapalokia wafofonga e palokia mawhanga ka ingata lawa pia ki nau te mowete atu ki hanga hi to uako lawa pia mowete atu ki hanga hi to uako ka i he taim tatau o ka ia fifia ki whawhi ki motol ko ia ka ngai polokalama minga hei o wawe a honi e whakahoko whahanga tona pe ia me tau live streaming pe mo tau Broadcom 87.5 FM broadcasting aia koe kau to'ua koen koe tangata iki ka tinari kau mai moia i he laka ko ini ka ko hifoki kono kau to'ua ko nau whanonga whakatahatu i he lolotongani pia malawa pia nau te laka whakapalokia hange ko ia ko tau whanongoa hoko mai eni ki he kamataanga eni o e whanau ako lolotonga kamataanga eni whanau ako lolotonga ko o matapure lahi ena mono tokoni pepe ke toenga e whanau ako nau kau whataha mai i he whanonga tā whake ngai teu e ngai korisi he lolotongani malawa ke te hanga whakawhaike ke hei aki nau tolu koe nau wau ke Form 7 nau wau ke Form 7 te nau eha nau ngahi kote ke nau tui pia i kai ngatai koe toenga nau tolu he Level 1 ke Level 6 nau teunga tui a ngai teunga hanga maheni ko mo tolu koe nea koe a 4 pia mu manatu ke ngahi ke taimina ia hono ngahi tuutuoni ke tauhi pewa o mai ki he lolotongani e he whanau ako lolotonga pia i kai ngatai o kai e whaamo motol koe na mua ko he korisi a fo ako anga sa mere pepe ke anga sa sione e taimina ke whawhai ke he iai ka i he lolotongani ko hoko pe o taha ya hoko ia ko korisi api fo vai fatawanga ko motol ko na mo ho mai o mau nga mama i he ako angani ko ia fifia lahi
ke mo kau mai ko hia ko e talanoa ko ia hange ke ngahi lia maari ko tau whanongoa i he kātoanga o e weekendi ko e ane afi ko tangata i mo whiwhine i he ahoni pia na iai e kaunga a pia koni i ona tutu e ngahi fofonga i mama ko e ni o ngā ui ai i he pure a ngā mo i whanua ngā ui ai i he whangawaka i rotu mo i siasi pia ko ngā ui ai i he family pia ko hiki ai ai whanua lang i ai ai o tua mafi ko e taimi tatau foki ko e taulaka e na ko whakalau atu ki he matapa huanga ki apo pia nau fifia lah ke kai e whanua nau ngau ia ke ko ngahala ko e ni nau whai ai whakapa ko e ai tui ko tonga pe i he lolotongani nau ke i whakahoko ai ngahi o wau ko e ni malawa ke taofia le harapure a ngai i he pemo nau whakapa tau e nau ngahi mea lere i he kauhala ka nau hifo mai o tata alo atu ki he whanau pia moe kau ex-student nau tolu e kau wako tutuku mo tolu ko ia mo toki pongpong ia ke ahoni mo tolu ia i he kau wako tutuku na lava mai me ot murina mo toki ofa ke wakai mai ke tau lai ki whainga maari le aho whainga maari le aho ke laka mai ko ia ko e katoa ngā whiwhia o e ahoni pia i ene pehe ko ia whiwhia lahi ki kei whakawhia ki mo tolu ko e tau polokalama mahu inga i ahoni he tau laka ko e laka ko e ni whatau mua ia ki he korisi apo whatau mua ia ki korisi apo i he ngahi hoa si mei heni ka lava e hoa laka ko e ni ia pe mo ki inu momoko pe a oa fu ma whana ke fu ma whana i aho ki inu momoko pe pea ia me ki taimi malolo ai sisi be pea toki hoko atu ai be ki he whatahalahi whakatau pe koe AGM aia koe tauako ngahi tauako koe nuku nau kau he laka ai nau fia o whatonga iangi koe laka koe ni koe whakahoko ia me wharelotu maria tupu i mākulata ai koe whakahoko ne me wharelotu pia nai o mai e toko lahi ia he nau ngahi mea lere ki he lotu pia tuku koe nai lotu mahino ka teki nau tolu ai ma whana koe ki he teu ki he teu e laka nau laka i pena toka tuku e pena nau ngahi mea lere i he whare lotu wongo e tuku ni koe ngahi tau wako e na pia mue tau whana wako lolotonga nau kau mahi fia o e ahoni o wakai ke sipoti na toki lava atu na e mahino na e ngahi record fo ko foto pe me ako angani e kai ngatai tau wakai ke fe au hiko ni e kolomotua 7 na e kau ai marched pe ko e timi ko ia pe me he kau kuristu tuku ai kurisa fo au pe ko e sangato soane i he veipa pe me tuku mua te tau toki hoka tu he ki he korisi a fo ka tu maha whainga maari ke mau whaha whetuku tuku whakawawave pe maloa bito mo mea mai.